Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh bro, gimana padahal? Hai. Lagi abayan bang minta lagi belanja biu. Belanja mana? Lu kali ku rumah. Rumah ini hang biwo rumah karena lu ku hana ku sapu bang. Oh, lah, lebih. Ada terjadi. Kemudian hai. Lu kan hai bulan ni no hana nabi gaji lo. Bi bacut kan bi mandum karena raya pilutha. Karat ha bang. Lun belai kun baje ke dro ku makan mian hana baje bang. Raya iku peng tinutan. Sedangkan lu kerja na. Bukan mana tadi? Ini bang. Bos kiban permasalahan ni. Hai masalah ji. Lung kan he bulan ni no. Wal belum makan jenah nai makna kerja le no. Man bi gaji lun biu ben thun ban he bulan. Karena mandum bim tikan. Mambarau kan galilun. Tak sabar lagi. THR na gaji na cuma tak sabar lagi. Karena penglung tuทำ kumang tang gua pe luar. Ya kenya masalah ji kan uro raya karap lu kan peh dipikir. Kahanam si badro ni peh ni minta si ke kamu urang kerja yo. Hai tak betul. Memang kita nak kalau ni kita nak planning tak lu. Kan? Kalau kita apa kedua cuma tengah minta pem agak. Hai dah lu kita tengah pecik sekali yo. Kita peng sekali yo. Cuma kan upah lu pasti lu usahakan. Walaupun handa in bacut pasti usahakan. Cuma you tengah emang tengah hana. Nyena ibarat hana bagi alur han bantu deh. Ya. Cuma ron ubah ro ka mungkin mangkam kara-kara ka elegan ka mangka emosi tanpa terkendali le. Anda kayak begitu begitu. Jadi lu kal euro nya kal lu euro tu kadi ro kerja yo. Ha kemah wang nan. Hai ni tak kemari lah ada rumah kan. Ya. Jadi pupeng ke namit kali yo. Hai uro raya hai bang. Raya. Kampung ro ni kan keluarga. Betul. Mampa du man. BBB nubi hana bi mandum bim tikan. Hai lombi tetap lombi kan. Mana dah menjed. Kadang cik do kerja no lomba bantu ron. Lebih lain pihak nang utho ja. Hai tak betul kan. Cuma mele terus kau apa kedai aja di mu apa aja barat? Cebara. Oh aja barat dah. Ya insyaallah. Berarti mampu nak kerja lagi. Kerja lah mo. Kerja lagi kan menyebut nasihat dan halun terima. Nyok lah kemah dari sahabat kan. Kalau terima nilai di saat lu raya tu baru nukik lagi. Ya. Karena untuk saatnya lu tengah memang tengah fokuskan keroi lagi deh untuk omset kali. Karena kalau dah berusaha utang, udah nak utang juga. Ya. Jadi lu selesaikannya ilai madu. Di saat selesainya tu baru lu kuit lagi. Ya. Ya kan? Ya. Mandu bandara di kampung na cid kan. Na udah bakat mambarawa. Ya ku ilmu ke baja man. Hai agak banyak na rubi sekali ru biu ni. Nah kan. Lah ku papa lo dam lebo lebo. Ya. Agak di nan lu raya tu baru tak lagi bah. Man lu laki din bang. Get. Tak boleh get. Man anu biu hang. Hai, entre long nyo na kan hanap ko inolong jago ko pino pada do pino ko pide lai no. Ba? Ba? Okay ka. Wala. Nangapa dia? Yang gua lai.